igice cya gatatu umurongo wa 17 muri Ezekiel turasoma ibice 2:20. Igice cya mbere ni umurongo wa gatatu, ni igice cya gatatu umurongo wa 17. Igice cya kabiri ni muri Ezekiel nanone igice cya 33 no ku murongo wa 7. Mbere Imana ishimwe yuko ngeze mu ngoro y'Imana. Iyo ngeze hano muri Methodiste umutima wanje unezerwa cyane. Ahantu uzisanga ufite umutekano mwinshi na hari abantu ukunda. Ukunda Imana yakoze ibintu biratangaje. Imana yari ikeneye ko umuntu wayo agira umutekano. Kandi ngimare iwutanga nta muntu numwe wabasha kuwutunga urutoke ngo awuburizemo. Gusa abantu batinda kuwutunga kubera kudatunga ubumenyi. Ariko iyo umuntu yakiriye ubumenyi, ubugingo bwe buratekana igihembwe cy'ubuzima abwakiriye. Kandi kumenya gutangwa no kwizera. Haleluya. Umutekano ntuva hanze. Kugira ngo abantu bamenye ko baoriente bitekerezo byabo. Umutekano uva mu muntu. Nutibangamira ntawe uzakubangamira. Reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma kandi turasoma dusubiremo. Umwe muri mwebwe nabonye mufite za mikoro nyinshi kandi ndabashimiye abaririmbye n'abanezerewe n'ukuntu mwateguye ibyiza byo muri iki gitondo hano hantu. Ndaza gukomeza kubashimira no kubaha ibice n'indangiza n'icari. Hanyuma mutahana umunezero wa Yesu. Nizo mbaraga zonyine gusa zotuma tubasha guhangana n'ibiriho muri iyi si tukazabicamo kibitari ikibazo. Hagira ufasha gusoma igice cya gatatu umurongo wa 17. Yahagurutse mwene data ndabona Ezekiel igice cya gatatu umurongo wa 17 haravuga ngo mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Israeli. Mareke dusubire mu izina rya Yesu. Atari yasubiramo hazahantu basenga aho gusenga ibiri mu mutima ukumuka bimuhaye ugasanga kandi asoye gushiraho nakandi ko kongeza ngo nabandi bose nushaka kuzusenga ibyo ufite mu mutima. Imana izitanga maestreme kanaka ugahagarara mu nguni kanaka. Imwe Felix ihagararemo, iyindi pastor revera wa hano mu rusengero ihagararamo, iyindi abayumbe buri muntu agera nguni ijoro ryamushizemo. Haleluya. Haleluya. Ongeresome. Reka twongere dusubiremo twumve neza kandi tubitekerezeho. Mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Israeli. Imana iguha umugisha. Soma 33 no kuri 7. Icyo aho nyine muri icyo gitabo 33 no kuri 7 haravuga ngo nuko rero mwana w'umuntu nagushiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Israeli. Komeza Mario Fence. Nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanjye ubanyihanangirize. Naho Bibiliya yo ijambo ry'Imana ni naho ukurarangije bice. Amen. Bisigaye banzu gende wicara hari yagira duhumekere data. Umwuka ijuru ribe yaguhaye uhumetse neza wowe uhumekera Imana.
Imana ihumugisha umushumba w'urusengero ya Methodiste hano muri Phoenix. Ndanezerewe iyo turi kumwe nza nibuka byinshi. Umuntu twari kumwibuka tukabana mu masomo, tukaza tuje inama y'amatora y'abantu botuyobora. Iwe ageze hano yahawe uyu mugisha, yatangiye kuyobora kiri Bukavu. Iyo abantu baziranye ibyo uzokunda byose bizagenda bishingira ku byuzi. None kubona uyu munsi wa none turi kumwe hano na kamati y'itorero abakorari, iyi timu yanejeje cyane. Hari ukuntu mupanze neza, nabonye ukuntu abakobwa bari bahagaze, mbona ukuntu abagore bahagaze, mbona ukuntu abagabo bahagaze n'abahungu. Ibi byanejeje cyane. Muze mukomeza mutegura ibintu neza gutya Methodiste. Haleluya. Ubwo tugiye kwinjira mu ijambo, utega amatwi wumva Imana, kuko Imana nivugana nawe niyo nyungu yacu kuza ahangaha. Imwe mu mpamvu izogarura abantu ngo baze kandi muri uru rusengero ni ibyishimo batahanye, kuko ubushake nibwo buzatuma umuntu abishobora kugaruka. Iyo umuntu yatashe anezerewe, kugaruka azayaranje akamenya haca. Mbere yo kwinjira muri iri jambo, kuko ndabaramukije, ndabashimiye, ndabanezerewe abo dusangiye agakiza n'amaraso n'ubwoko. Haleluya. Reka mvuge kuri Ezekiel bukeya, nindangiza umwuka w'Uwiteka Imana atanga icyo yari akeneye gutanga muri uru rusengero. Ezekiel yari umutambyi mu ngoro y'Imana, yari umuhanuzi, aza kandi kuba n'umurinzi. Birashoboka yuko umuntu yoba byinshi mu nzu y'Imana, akaba pasiteri kandi umuhanuzi w'umuyumbe w'aya mazina meza yose. Ezekiel muri aya magambo hari ibintu yibanzeho cyane. Yaza asobanurira ubwoko bwa Isiraheli ko Imana izayemera yuko icyaha cy'umuntu kizana ingaruka kuri nyiracyo. Mu gihe Abisiraheli muri rusange bo batekerezaga ko icyaha gituma abantu bose baba victime, cyangwa se umuntu azira icyaha atakoze. Hari irindi jambo kandi yongeyeho kubabwira, abwira ubwoko bwa Isiraheli, arabwira ngo nubwo muhamuca muri ibi bihe, kuko yaje kunyagwa mu rugenzi rwa mbere rwo kunyagwa kw'abana b'Isiraheli, banyagwa igihe Yerusalemu ifashwe n'Ababiloni, baramujanye bamugeza iriya. Ariko akabwira ngo nubwo batujanye, Imana iguhe umugisha. Haleluya. Ubugingo bwa Ezekiel abwira abantu ngo nubwo mwacanywe iminyago, ariko muzogaruka mu gihugu. Imbaraga z'isezerano ziratangaje. Hari umugabo wigeze gusenga yivumbuye, aravuga ngo se ibyo bintu byarabeshe, tubitegereze bizaba cyangwa ntibikibaye. Imana yamubwira ngo isezerano uritegereze, nubwo rizotinda tiriza ribesha kuba ko rizoba. Haleluya. Ahantu cyane Imana idakunda gutanga ntizitanga umunsi. Ntimubona ko yatanze isezerano ngo izagira neza abantu bari mu gihugu cya Kongo. Hari ubwo abantu basubirayo ubu nyine bakiri abasore, cyangwa mugasubirayo mwana bawe basaza, cyangwa abana bavutse akaba ariyo bazosubirayo. Nabyo birashoboka, usibye yuko iby'iwacu birihuta. Haleluya. Hari uduce nka dutatu nenda kubanza kuvuga, ndababwira imbaraga z'ahantu. Imbaraga z'ahantu
nongere kandi mbabwire ubushobozi wahawe bw'izina wita, ukuntu buza gutanga amahoro muri wowe. Abumva Imana barumva Imana ivuganye nabo, nk'uko Imana hari umuntu yenda kuvugisha simpamenye uwo ivugisha uwo ari we, ariko ahari ari muri aba ngaba bandi imbere cyangwa ari mu bari hirya y'aha ngaha. Ahantu hagira akamaro, ahantu hazahindura imitekerereze y'abantu ko bagutekerezaga. Nihuse reka nibutse abantu bwa bundi wari iwanyu mu Rwanda cyangwa se wari iwanyu muri Kongo, igihe wari mu nkambi, sinzi niba ari Muyinga cyangwa se niba ari Gasorwe, nagiye i Burundi, cyangwa se mu nkambi hariya kuri Nyabibuye, cyangwa se niba ari Nyabiheke, cyangwa mu ya Uganda, sinyibutse nishi, ariko hariho imwe kanaka wabayemo. Ukuntu nazana kivara, ukuntu wari uhawe utekereza uri aho hantu, n'ukuntu abantu baza gutekereza biza bihinduka umugoroba umwe cyangwa ijoro rimwe. Biratandukanye n'umunsi wasanze wituye ahantu muri Amerika, kubera ibyo abantu bagutekerezaho bagaze bananirwa kugushiraho umwete, ntibari bazi ukuzoba. Uje ubwira mugenzi wawe ngo ibyo Imana itekereza kuri nje ni byinshi. Haleluya. Ariko abantu baza batekereza, hari abantu batagaze bibuka, abiwanyu bakagira ubukwe ntibibuke yuko nawe uhari, abiwanyu bagira inama ntibagutumire mu bandi kandi nawe uri umugore nk'abandi cyangwa se uri umugabo, ugasanga nkaho wasizwe inyuma n'amateka. Ariko Imana yo ni umuhanga, iyo ije guheka umuntu ikora metode y'ababyeyi izisa n'igiye kumutibura. None umubyeyi yagiye guheka umwana azayika hasi nka gutya, murabona uku abagiye kuzamura uyu mwana cyane. Haleluya. Muri metode yayo izibikora mu buryo bwiza kandi ikemera yuko usa nk'ubwiye guhenanguka, naho data agiye kukurenza amashorishori. Haleluya. Ahantu haratangaje, ahantu hazahindura ibitekerezo by'abantu. Abantu bakama ngo iyo mbimenya, nimushaka muze mutangira gutekereza neza. Imigambi Imana ifite ku muntu kanaka irakomeye cyane. Imwe mu mpamvu iteye ibibazo byinshi mu gihugu cyacu muri Kongo, birashoboka yuko ari inzozi, kandi buriya bariya bari muri kiriya gihugu nta makosa ntibangana, bigeze gusangira bagahoberana bagasangira ameza bagakundana, ariko hariho bamwe baherekeje abandi mu isezerano. Mwabuzumva se mu mvugo y'igihanuzi mushaka mu byumve, kuko hano mu nzu y'Imana, Imana iziguma gucamo ibice ikazibiheza abantu. Haleluya. Kandi abazaguherekeza tuzaherekezwa n'abatabiwanyu. Nsese wenda hari bazaba batanze igitekerezo bagiheza abantu b'iwanyu kugira ngo baguherekeze. Abaguherekeza ni abantu mucyanye ibyanzu, umugabo ndetse muvukana, bamwe bakugiriye ishari cyagihe tukazo barakarira, kwari ukugira ngo nuhindirwa amateka bazabone ko ishari ryabo ryari ikinyoma. Haleluya. Ahantu hagira imbaraga, ahantu hazahindura n'ibitekerezo by'urushako rw'umuntu. Hari abana n'abakobwa batari bafite chance yo gushaka bakiri ahantu, birashoboka byari bimeze gutyo. Nimvuga abakobwa ndavuga n'abagore, ariko kubera ko hagaze hangaha kiretse wenyine ugatinda, aho ushaka hose wahagera.
ndakunda gukora ku bwiza twose abana b'Imana basanye. Haleluya. Umubona abana b'abakobwa icyo bakora bagikoreshwa n'urukundo. Uretse urukundo ubwoba bwarashize. Ubwoba cyane cyane bukunda kuja muri ambarigo iyo choice yawe idafite yo kwerekera. Naho kuba ngo sho yawe woshaka kwerekera muri Amerika nabyo bizoshoboka. Kandi woshaka kugenda muri Afrika ubu ngubu murasana abantu begereye inyanja amazi menshi. Ubiye wodahariya cyangwa se wodahariya. Imbaraga z'abantu ziba zitangaje cyane. Nenda kuvugira iki ahantu? Imwe mu mpamvu yatumye mbabwira amakuru y'ahantu nuko nasanze ahantu hagira igisobanuro gitangaje kuruta ushira umwete. Iyo abantu babitekereza bashira umwete mu kunyuguza amahuzo. Amahuzo bakayunyuguza. Haba n'ubu ngubu aho narindi mwa pasiteri nk'uko umudamu we ni inshuti yanje. Noneho abahaye ndeba ubu ngubu njyewe sinashaka. Nta wundi muntu agabondeba nk'etaba naraye. Kandi watandebye akazi nakawe. None se haleluya. Bakwiriye kuza banitaho nibatanitaho rimwe na rimwe nofunga amato nabi cyangwa se nafunga neza. Haba no kumubona nabarebye mwebwe mbona mwese mwambaye neza. Ese gitoya njyewe bazamwa kumpeza rikote. Kandi ibintu bitirano bizabigora. Nje sinigeze menyera amakoti. Na pasiteri baninginze barambwira ngo ubwo bazampeza podium niko guturiraga. Uzabambara amakoti, amagositime. Sinigeze nampura nibi. Amahuzu yanje ndakunze kuva ruguru n'ubu ngubu. Niyo nkunda. Nkunda bira bintu za shamare za jinisi. Ariko cyane cyane nazikundaga mu mpamvu imwe. Noneho nagaze nambara tisi naragira tisi zamikuru umukungu gose ikawushira ku mubiri. Aho kangwe ihuzi gume impari bishe. Njewe nchika ku matisi. Ariko yari impamvu imwe tisi nizukurura. Izukuru umukungugu. Ngaho nawe rero ubuzima bwo kuragira. Nyama zireka. Amaze wambarira pataro. Yari nziza kabiri. Rimwe tizi cyafura vuba. Muzi yuko aho amahoze y'abayumbe bagazugenda ntiho zikagira nk'amayinga. Ijambo rya kabiri iyo ndizi kuri umukungugu. Oya irabizi igira ubuzima cyane irahuza. Ngiye impamvu yatumangije nkunda ari amahuzo. Kambara umupira cyangwa se nkiyambarira isimisi. None gahano ko nawe ukora ibingibi za pasiteri nageze icyuya. Imana ishimwe. Ndetse ahantu ngiye kubabwira imbaraga z'izina wita. Kandi ngiye guhanura uwumva aratondeka gutunga amahoro atarafite muri iki gihe. Zukuri. Haleluya. Kabiri ku 19 mwitangiriro. Bibiliya ivuga aya magambo. Imana yahaye abantu ubushobozi bwo kwita amazina. Kandi Imana igira ukuntu yagabuye ibintu. Izina abandi bise ntirizakubabaza. Izina ryawe wise wewe niryo zina rizabuza umutima wawe amahoro. Nushaka gutegerana umwete muke iwanyu nushika ubitegere cyane urahinduka watasha. Gute? Hano muri iyi Phoenix yose turi amazina wita amakuru ahayaca kuri televiziyo niyakuvunye. Amazina wita abagabo n'abagore niyakuremereye. Amazina wita bari abayumbe n'abari abapasiteri niyakuvunye. Yesu yaje kutwigisha kwita amazina.
haleluya. Ni nacyo Imana yari yaturemanye, Yesu nawe kandi aza kugipendekeza kugira ngo duhinduke abantu bita amazina. Kwita amazina kwita amazina bikomoka mu kumvira. Iyo umuntu yumvira imvugo y'Imana, ubuzima bwe buraruhuka. Dukunda kuganira na mwene data umushumba w'itorero rya Methodiste, ije ubuzima bwanje bwinje mu mahoro atemba nk'uruzi. Icyo nababwiraga, abantu baza batinda ku mahuzo, bakunyuguza amahuzo n'ibirato byoducika. Iyo bavuye ku mahuzo baza baje ku mano n'imisatsi n'amaso, naho kandi bakatinda. Ariko aho hombi ntiyahenda, aho hombi ntiheza naho ntihagire umutozo ko uhakora nabi. Sinabwiye ko nishimye impamvu n'abana b'abakobwa n'abagabo n'abagore banezerewe. Kandi yeme muzamutinda nugira ibahati ukuntu hawe isaha imwe uzuba nk'uwatinda, uzatinda niba uhawe unezerwa nta yindi bahati ko kunezerwa mu buzima. Icyiza cy'ubusore bwanje ni ukubukoresha icyo Uwiteka ashaka. Ahantu hahenda kandi nicyo gisobanuro cy'icyo cyo ni ukuhagaze imbere y'Imana, kandi ibyo biba muri wowe indani. Iyo uhagaze neza muri wowe bihinduka byiza muri wowe, bikagera mu bugingo bwawe, byavuye hariya mu mwuka wawe, bikagera mu bugingo bwawe, byava mu bugingo bikagera mu mubiri, byava mu mubiri haba n'amahuzu yawe yokiza abarwayi. Ibi mbabwira, ndavuga aya makuru abantu bunumva bari mu Rwanda baza aya makuru ni ukuri. Umunsi umwe nagaze Gikondo, ahantu nari ndyamye ngo mpabyuke, haryama mwene data wari urwaye ahinduka muzima. Igicucu cyanyu cyohindura abantu bazima, ariko ubwiza bukomoka ahantu, bukomoka imbere. Haleluya. Imbaraga z'ahantu, ngaha ahantu hona tuma uhinduka umurinzi neza, wita izina neza. Niba uri umuhungu ukunda kuvuma abandi bantu, bene iryo cyo ryuzuye muri wowe, wumva amazina yawe. Niba uri umuntu ukunda kwangana, kandi Bibiliya yo Imana ntikiranuka mu byo ukora, to utari uzasarura icyo wabibye. Niba ari ugutukana tukana, rwahede ukumva icyongereza urahangowe tukana uko ushaka, ariko bitinde bitebuke uzabyiturwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abagira ubwenge nibashaka bumviye inama, twahawe amazina yo kwita abandi bantu beza. Bano bantu nimwe nk'abakebuka gucya murebane mwenyine, bano mwego murebe bariya, namwe nimurebe bariya, mwe murebe hakurya, murarebanye aho ngaho nimurebe kurebana. Nimwibuke nimusa kandi murebane mu mawazo, kuko kureba hari ukureba mu majisho gucya ni hafi yaho ugarukiriza amaso, ariko hariho no kurebana ko mu bitekerezo. Ngaho reba banaka bariya bose wanga, nicyo kiremereye umutima wawe. Iyo uri umuntu ukundana haleluya, Imana izagenda iguheza umugisha ungana n'amazina wise. Kandi Imana yaduhaye kwita ikintu amazina, tugahindura izina ntitukivuge nabi tukakivuga neza. Hari abagabo bise izina nabi, ndatambuka namwe ngenda ku Murinzi, kuko mukanye ndatangaza haleluya n'indangiza n'icare. Abantu bagiye gutata bahagurutse ari 10 ngo bamare gushika bose bagaca ku karenge kamwe, bagaca mu ruzi rumwe, bakabona ibiseri, bakabona ingogo ko zirarereta. Igihugu basanga kirera. Ngo bamare gushika, murabona muri ekipe hari abantu bahangurwa kuvuga amakuru si bose cyarimo. Bahangura ekipe irimo abagabo 10. Ngani mutangira raporo. Ingando abagore, abantu bazumva
mwene data nushaka uzoyobora umutima wawe mu bwenge. Iyo umuntu adafite ubwenge bizabimenya cyane abicaye. Abantu bicaye buzuye ubwenge. Haleluya. Hazabaho umuntu bamutiza rutari kubera yuko hagaze abandi bicaye akagira ngo abantu bose barushe nk'icyubahiro. Tukazuguma kwibesha. Batanga disikuru kandi muri analize barabangwe igihugu twakibonye twasanze cyera imbuto kandi ni igihugu cyiza pe kirimo ibi n'ibi ariko abantu twagisanzemo twabitegereje neza tubabwira ukuri muri analize y'abagabo mwatoye mwizeye muri buri nzu twasanze dusa n'amahanzi kandi nabo niko bazatubona. Iyo umuntu yakoze analize mbi azabesha azabesha. Iyo umuntu ahabwa seroni igisobanuro cy'ibitekerezo bye azabeshera Imana kandi akanibeshera nawe. Twabitegereje tubona duhindutse nk'amahanzi. Tekereza iyo gutekereza kwawe kwaguhemukiye uzamuhinduka ihanzi abandi bantu bakazakuramutsa ariko muri wowe usebye ko murandamutsa se. Ariko iyo umuntu yasenyutse muri we ndabarahiriye nkaba ari ikintu cyomwunga muri we yigaye yisuzuguye haba nubwo bamuheza ibirato bitatu. Mvuga ibirato kubera yuko nyine ukambara tukamara amasimisi nubwo baguheza amahuzu n'amazu menshi muri wowe wasevye uzugume ku bitambaro byose ukumva byose ngo gupopa. Sinzi ahantu umuntu abari. Haleluya. Israheli bararira batera hejuru abantu barigaragura barabongo none gituma batuzanye hano kuza kurimbuka. Mose arababara. Hari abandi bagabo babiri basigaye mwumva ko abagabo bazabita izina. Iyo umuntu yise izina akurikije kwizera ubwenge bwe busa n'ubw'Imana. Haleluya. Nayo umuntu yise izina akurikije analize y'ibyo yabonye kuri tele y'ubwenge bw'abantu yiriwe ku gatorero yazaga akagambana azagira ngo bafite ibyago bikomeye kandi ijuru ryari ryamuhaye guhinduka ihumure ry'abandi. Mana wumvise abawe. Haleluya. Abagabo babiri ngo bahaguruke ngo baze baje kubatera amabuye. Yoshua na Kalebu ko baraje uravuga iki? Abantu ngo barakarira Imana barakarira namwe babwire ukuri ko muri message dutanga hari abagabo batumye abagenzi bagenda muri ururembo Siyoni. Haleluya. Bacura imiborogo kandi abo bari mu bayumbe bari mu bahanuzi bari mu bapasteri bari mu nzego zose zo mu ikanisa. Abumvise ijambo rya none ndashaka ngo muhinduke abarinzi b'ubwoko bwanyu. Haleluya. Babahungu barahaguruka ngo bahaguruke batangana risa abana b'Imana basa n'Imana bazabareba nk'Imana bagatekereza nk'Imana no kuvuga kwabo n'ingendo yabo bazabagenda nk'Imana. Haleluya. Babaheza umwanya barabanga abantu twabitegereje koko rira jambo abacu barangije kuvuga niryo igihugu kirera gifite imyaka myinshi kirera pe ariko hari kibazo kimwe twebwe duhindura. Aba bagabo twabitegereje batanze umufano mu bantu batanze umufano udasa nibarya abahungu mu bintu bidasa n'umuntu umutima ntusa n'umuntu. Mwari mwabana nk'umutima burya dutumbiye umutima pastor burya n'umugora twatuburya aho wazibona wa mutima usa natwe
kubera twari dufite gahunda yo kumara none amaze twebwe mu kanya madame yaduhanguye n'abarahiriye amaze tumanukaho abana b'Imana mu kanya gatoya umutima ubugize ikibazo twitegereje abagabo twabonye ngo tuzobarya nk'umutima ubundi ikibazo haleluya ikibazo ni ibyo kurya ikibazo ni ibyo kurya bizabizeye ntabwo abagabo bizeye bazagera imbere mu kibazo ngo batitire ahubwo abahanuzi buzuye umwuka bazahabwa igisobanuro bagasobanurira isi kuvuga mu kavuyo niyo kawaida yabo niyo nivo yabo igituma umuntu asobanura ibintu nabi umuntu avugira ibintu muri nivo ye haleluya urwego rw'ubujiji nzirwara ku muntu yita uwundi mwiza imwe mu mpamvu itera umuntu kwita uwundi mubi n'ubujiji bumubase munsi y'izuba nta cyiza nk'umuntu ntacyo ikihe ari Yesu haleluya hamwe uzagezwa n'umuntu haba n'aho wageze aha hantu wahagejwe n'umuntu ibitwengo uzaseka uzabitangira wabonye umuntu ariko iyo nda muntu rimwe na rimwe umwuka yagaza afata akabaho ngera nk'ahantu mu bibira byiriya zarungurungu kanezerwa kugira ngo mbone ukuntu nezerwa cyane ibi bira bigahinduka nk'abakobwa n'abahungu sasa ngasa no habigisha abagabo n'abagore ariko nabyo nanone nga formalite ntibzagaza bimera bene gutyo naho ubonye umuntu ishusho y'Imana ugiye gutondeka utuwazo twawe kugamba utuzina va mu tuzina tw'ubujiji wa murinzi we uri umurinzi w'ubwoko bwa Isiraheli umva uko uzorinda haleluya Imana yabwiye Ezekiyeli amagambo abiri gusa iramubwira ngo mwana w'umuntu nakugize umurinzi Imana yahamugisha kuri serivisi nziza mwakomeje kumva nabishobora gute ariko nitwumvikana na pasiteri uzoza ndeka amakoti yabo cyakoraga takundi ngaho duhe Imana icyubahiro haleluya mwana w'umuntu nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli umva ijambo rya kabiri uzutega amatwi wumva ijambo ryanje kugira ngo ubaburire amakuru nakubwiye Ezekiyeli yumvaga ijambo ryavuye ku Mana nta wundi mugabo baganiraga n'ubu umuntu baza bita umurinzi ntashobora kuvuga amafuti ikiza gitera umuntu kuvuga amafuti naho yatinze n'ahantu n'ubwoko bw'amagambo yumvise abanyarwanda baciye umugani nkunda imigani y'abanyarwanda cyane ngo uwaryamye ashonje azarota ahayarya iyo umuntu yaganiraga yatinze ku gatorero akaganira aha yahuza gahunda n'abantu bafite insangano haba n'ubuhanuzi bw'ibazahanura ubuhanuzi bw'insangano aramubwira ngo umva mwana w'umuntu icyo naguhaye uwumva amagambo yanje ubundi gusenga haleluya gukomoka mu mutwaro kandi umutwaro uzuva muri information ariko ndabona mu cyongereza ni gute information naho hazava umutwaro ntawagira umutwaro atagize information kanaka
imwe mu mpamvu iri mu gutuma abantu bahinduka nk'inuma z'injiji. Inuma z'injiji muzumve, inuma itazi kuguguza kuvuga neza. Imwe mu mpamvu zituma umuntu adahinduka inuma ivuga neza nuko ataba yagize umutwaro mwiza. Umutwaro mwiza uva ku Mana. Dore umutwaro mwiza abarinzi bahawe ni umutwaro ukomoka mu byo Yesu yavuze. Haleluya. Abantu basenga muzamenya yuko mufite umutwaro usumba uw'isi. Ni mwebwe mufite kuzoza muzana ibyo mwabwiwe n'Imana mukabibwira abantu. Imana niyakomeza kubana n'ubu bwoko tuzavugana muri aya magambo. Gusenga bisumba gusaba. Gusaba ni agace gato ko mu isengesho. Gusenga ni ugusabana n'Imana igice kinini. Ikindi gice aricyo kigize na Bibiliya ni ugusengera mu kwizera. Rero mwebwe muri bene abo muri abantu batangaje, abantu bita amazina bakurikije uko umwami wawe yababwiye, batita amazina bakurikije uko mawazo yaza agenzura tere yari imeze. Kurabesha muhindutse hanze, ninde yakubwiye yuko ubaye hanze? Mbega narize mbiwe ngiye gutanga ruriya hanyuma ubwoko bw'Imana mutahana Imana. Ijambo nirimo gusa mugende mugire umutwaro wanyu uve muri Bibiliya. Cyakuntu ijambo ryavugiye mu muntu w'Imana ryoreka kuba hariya ni iwanyu, bitinde bitebuke ni iwanyu. Ijuru rizohabahereza bitewe n'uko Imana yabivuze. Ariko abera b'Imana ni muze duhinduka abarinzi bo mu gihugu cy'iwacu muri Kongo. Haleluya. Mutume Amerika itekana. Ariko nkunda kino gihugu ko no mpamvu ngo hari amatora. Nje mu matora yanje nyoke nango batore Trump wavuze ngo dukingure kanisa. Ariko datazavuga neza. Imana ishimwe kuri ya mugabo yabayeho. Ariko nuko ntaragira passport nje no mutora banemera kumutora gatanu nkamutora ngasanga nkamutora ngiye gutanga haleluya. Bagage uzagira izaterwa n'ijambo wasomye. Nutinda uganira n'abantu ku gatorero nuwo no mutwaro uzogira. None umuntu yita abantu amazina atamenye ubwoko bw'uwo ari we. Turi abantu bo kwita abantu amazina meza cyane cyane abarinzi. Ayiye duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Kongera ndatanga izindi zibiri. Duhe Imana icyubahiro. Yemwe mwabarinzi nimuhumurize ubwoko, mubabwire yuko Uwiteka azabagirira neza, kandi muhinduke abantu batuma abantu buzura urukundo, babana neza, bishimirana. Bizoba biteye isoni umwe mu bizera guhinduka intandaro yo gutuma ubwoko bukundana bwangana. Kurumva yuko ubaye uwuhe muvuga butumwa. Abantu bagana bavuga butumwa ariko da wibaza ubwoko bw'ubutumwa uvuga. Ese uri umuvuga butumwa bwiza cyangwa umuntu ngaho Imana icyubahiro. Nimwe nkabagira gutya, nimugira gutya. Geste yose y'abana y'Imana itawanyikesha shitani. Nimwe nkabagira gutya. Niba ari kibazo ufite uzamusa n'uhaye ukeyura ngaho. Nimwe nkabagira gutya. Ayiye iyi metode Satani ntizi gutaramana n'abanezerwa. Haleluya. Yewe twongere dutange haleluya ya nyuma. Hanyuma utahane gusa ijambo rimwe. Uri umurinzi w'urugo rwawe, uri umurinzi w'igihugu cyawe, uri umurinzi w'ibanyi murenge, uri umurinzi wa hehe. Gira icyo ubwira Imana. Ariko icyo ubwira Imana uzawitegereza n'amahame y'icyo Imana yavuze.
nubwo bizotinda bizasohora. Haleluya. Mugira amahoro y'ibihe bye.